Yes, reka nongere mbifurize rero kumererwa neza cyane shuti bakunzi bamenya News TV, nizere ko muri amahoro aho muherereye ari ho hose. Hanyuma rero ndagarutse, ushobora kwibaza tese Pacifique ugarukanye iki? Garukanye amakuru menshi cyane akomeye n'ubundi nari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko aya makuru turaza kwibanda cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi, ahakomeje kubera ibikorwa ubona ko ari ibikorwa by'ivangura cyangwa se byerekeranye nyine n'ibintu by'amoko, ngira ngo abantu benshi muzi byabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bisa nkaho ari byo biri gushaka gukorerwa ara mu gihugu cy'u Burundi, aho rero ishyano ryakomeje kugenda rigwira. Navuga ngo ishyano ryakomeje kugenda ricika umurizo sebadi, niko nabivuga. Ndaje mbasobanurire ko muraza gusobanukirwa, ndabizi neza cyane. Hanyuma ndaza kubabwira ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeje kuba bibi cyane nyuma yuko umwana mutoya cyane w'imyaka 11 yashatse kwivugana mugenzi we w'umwana w'imyaka hagati 3 n'ine. Hari n'ibindi bikorwa byabaye aho bita Kibitoki, hagaragaye abaturage bageze muri 6 bishwe, nanone bikekwa ko ari mu bwoko bw'abatutsi. Ese ibi bintu biri kuba mu gihugu cy'u Burundi bihuriye hehe n'imikino iherutse kuba ngo yahuzaga abahutu n'abatutsi hano mu gihugu cy'u Burundi? Ndaje gatoya mbigusobanurire, turaza kubigendana neza cyane, ndabizi uraza gusobanukirwa. Hagati aho ndaje nkubwire M23 nyuma yuko yasabwe n'ingabo z'u Burundi yuko hari rokobuteri igiye kuza yambuka izano muri Kongo, n'ubundi ije gutwara abasirikare bayo n'ubundi bakomerekeye ku rugamba ndetse n'abarupfiriyemo. M23 rero yamaze kuba yihanura. Ese byagenze bite kugira ngo bize kurangira intare za Sarambwe zisubiyeho zikavuga ati nta mpamvu yo kubarika ngo muze muri eneo zacu muzanye indege nta wamenye ikiyirimo? Ndaje gato nabyo mbikubwireho uko byagenze. Nyuma yuko kandi General Sultani Makenga n'umugaba mukuru w'igisirikare cya M23 yamaze kuba apasingisha abasirikare basanga hafi 7,000 muri aho bita muri Cyanzu. Ndaje nkubwire aba basirikare itegeko bahawe ndetse n'amabwiriza bagomba kujya bubahiriza umunsi ku munsi. Bimeze bite rero ko aba basirikare bamaze kuba bahabura abacanshuro ndetse n'abanyakinshasa? Ibi byose rero ndaje mbigusobanurire, uraze ubyumve neza cyane. Hagati aho umucanshuro Eric Prince, uyu nguyu nuherutse gufatwa n'intare za Sarambwe, kugeza amagingana nakomeje kugenda mbona abantu batari kugenda babivugaho rumwe kabisa. Bamwe ati ntiyafashwe, abandi ati yarafashwe. Ndaje mbakure muri urwo rujijo, muraza gusobanukirwa neza cyane. Ese ko kubundi uyu mugabo byanyabyo intare za Sarambwe ziramubitse cyangwa se ntizimubitse? Ese ubundi ni kamaro ki y'abafite intare za Sarambwe abaye yarafashwe cyangwa se atarafashwe? Ubundi niki byatanga aramutse abaye atarafashwe? Byose rero uraza kubyumva muri aya makuru. Mu yandi makuru kandi ndaza kukubwira ko intare za Sarambwe n'ubundi muri territoire ya Rubero aho zakomeje kugenda zikorera ama operation agiye atandukanye, n'ubundi nagamije kurwanya ababarwanya cyane cyane FDLR, Wazalendo, FARDC, Commando Hibu ndetse n'abandi bafatanyije muri biriya bice byose kurwanya n'ubundi intare za Sarambwe. Ibi byose rero ndaje mbigusobanurire neza cyane. Wahageze ni kuri Menya News TV. Ahanga rero iyo uhageze ikintu cya mbere tugusaba ni ugukanda subscribe aho ngaho kugakumwe kareba gukanda subscribe ndetse ukanakanda like aho munsi kabisa y'ikiganiro. Uraza kubona ahantu hari agakumwe kareba hejuru, ugakandeho. Biraza kudufasha ko iki kiganiro kiza kugera kuri bagenzi bawe benshi nabo bashaka kuza kumva aya makuru. Bidakweho kandi kushobora no gukora share, ugasharinga basi abantu 10 cyangwa se ku mbuga ubaho zose kugira ngo aya makuru baze kuyumva. N'amakuru rero yihutirwa igitaraganya atugezeho none angaha, ndavuga ati reka fata kanya nze nyababwire. Ni iminota mike cyane itari buze kurenga 15 ndi kukugezaho aya makuru ku buryo burambuye. Ngewe uri kukugeza amakuru wanayaguteguriye, nitwa Pacifique, aha ni kuri Menya News TV. Ahanga rero hacaho ibiganiro hanini twibanda ku mutekano, politike ndetse na diplomasi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibivugwa hirya no hino ku isi hose tugenda tukubwira uko byifashe mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Byose tugenda tugeraho turebera hamwe uko biba byifashe. Hagati aho rero aya makuru tugiye kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo ndetse na hano mu karere k'ibiyaga bigari, ariko hanini turaza kwibanda mu gihugu cy'u Burundi tureba ibikorwa biri kwategurwa. Munyemere rero amakuru yacu tuyarambure. Amakuru yacu turayahera hano mu gihugu cy'u Burundi. Turahera ku mwana muto, uruhinja rw'umwojo kabisa rwagerageje kwivugana undi mwana mugenzi warwo. N'umwana muto cyane w'umwana w'umukobwa, akana k'agakobwa gato cyane bafatiwe rero ahangaha n'ubundi mu mujyi umwe hano mu mujyi mu Burundi, aho rero bafashwe n'abanyerondo cyangwa se abasekirite bari bacunze n'ubundi umutekano mu masaha y'ijoro. Baza rero kubona uno mwana w'umuhungu ari kwibetana akana k'agakobwa agenda gakubitana. Umwana w'umuhungu ufite imyaka 11. Uyu mwana rero akaba yakubitaga kano kana ku buryo bukomeye cyane. Bamufashe bamubajije tese uyu mwana wamuhoraga iki, warugiye kumumaza iki? Avuga ati je nari ngiye kumwica. Aramungira muaza ati warugiye
barasubiza ati jye nari ngiye kumwica. Ati se wamuhoraga iki? Ati ntacyo. None se byagenze ute kugira ngo umwice? Ati numvaga afite ubwoba. Baramubaza ati se iyo ufite ubwoba wica umuntu? Ngo ya, ngo numvaga ngomba kumwica. Ibi ngibi rero byahise bitera urujijo bikomeye cyane, ndetse uno muntu wagerageje kubaza uno mwana yase abwira ubuyobozi, arababwira ati bayobozi bacu mutuyoboye, ati ndagira ngo murebe ibyo mwakoze, ibyo mukwiye gukora n'ibyo mutarakora mubikore, kubera ko vuba ahangaha mu gihugu cy'u Burundi haraza gutangira ubwicanyi. Ibi ngibi rero byabaye turata tubisanisha n'ibyabaye hano neza muri Kibitoki. Ahangaha ni hakurya hafi naho M23 iherereye neza hateganye na Kamanyora. Amakuru ari kutugeraho aravuga ko hari abandi baturage bageze hafi kuri 6 bagaragaye ari imirambo hano mu kibaya cya Ruzizi. Ahangaha neza mu mugezi batoraguwe arabo mu gihugu cy'u Burundi bishwe. Abangaba bishwe rero bicishijwe ibyuma ndetse n'imihoro batemaguwe ku munsi w'ejo nibwo byamenyekanye ko baba ari bwo bishwe, bakaba batoraguwe rero muri iki gitondo cyo ku itariki n'ubundi ya 10 ukwezi kwa 2026. Ibi rero bikorwa byabayeho bikaba ari ibikorwa byahise bitera ubwoba abaturage, cyane abiganjemo abarundi babarizwa mu bwoko bw'abatutsi, nyuma yuko leta y'u Burundi yafashe ama equipe ageze kuri 2 ifata ngo equipe y'abahutu ndetse n'iy'abatutsi, maze biza gukina, maze bikinnye iy'abatutsi itsinda ibitego bigeze kuri 3, iy'abahutu 3 kuri abahutu bari bafite 2 ndetse abo batutsi ngo bafite ibitego 3. Ibi rero nyaboneka mu gihugu cy'u Burundi bo bavuga ko ngo ari bumwe mu buryo bwo kunga aya moko yombi, ngo ndetse no mu gutegura ngo akazoza keza. Mu gihe ngiye mbona ko aya ari amacakubiri mabi cyane, hubwo akomeye byagakwiye guhagarikwa bikiri mu maguru mashyashya, kuko ejo cyangwa ejo bundi abangaba bashyira mu kibuga nibo bizarangira batemanye bicanye nk'uko byagenze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Fotokopi nibishaka kuba hano mu gihugu cy'u Burundi neza Perezida Evariste Ndayishimiye natagira icyo abikoraho, bishobora kuza guhindura isura, ndetse ari nawe ukiyoboye kino gihugu cy'u Burundi. Nubwo bimeze bityo bo babumva ko nta kibazo, ndetse ari ibintu bisanzwe kuba bavuga ibyo bintu by'amoko, ariko twe nk'abantu tuzi ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se twagerageje kubikurikira cyane, tuzi neza icyo genocide icyo ari cyo, ndetse n'ingaruka iteza n'ibibazo iteza ahanini, ndetse n'abayikorewe icyo bahura nacyo turabizi neza cyane. Igihugu nk'u Burundi rero ndetse n'abaturanyi n'ibindi bihugu by'ibituranyi cyangwa se n'ibindi bihugu bibanyi byakabaye byigira ku gihugu cy'u Rwanda bireba ibintu byabaye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bakaba babyigiraho bityo bakabikumira mu bihugu byabo kugira ngo bitazaba. Munyemere rero sindi gutanga impanuro, ahubwo nabivugaga kugira ngo namwe musobanukirwe ibiri kubera hano mu gihugu cy'u Burundi. Sinzi niba uri umurundi cyangwa se uri umunyarwanda unkurikiye, cyangwa uri umugande cyangwa uri umukongomani ariko wumva ikinyarwanda, so ubwo biraterwa naho uherereye, nanakwifuriza kubwubwa neza cyane. Hagati aho unyemerere tute twigarukira hano kuri tele y'urugamba, cyangwa se tugaruke mu mirwano hano mu burasirazuba n'ubundi bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma duhere kuri M23. Biravugwa neza ko umujenerali Bernard Byamungu yaba yamaze kwishokera cyangwa se kwimanukira hano neza kuri tele y'urugamba ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho rero yaje gufatanya n'abasore biwe kurwanya bano barwanyi ba FDLR Wazalendo, ndetse nabo bafatanyije harimo n'abacashuro igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC, aho rero bakomeje kujya bagaba ibitero bikaze cyane kuri twirwaneho, ndetse no mu bice birereyemo abaturage b'abanyamurenge badasiba kwicwa umunsi ku munsi. Sumbaze ngo bagomeye iki abanyakinshasa cyangwa se bagomeye iki gihugu cya Kongo, sinzi niba atari abantu nk'abandi kuko bicwa ku buryo bukomeye cyane. Ahangaha rero amakuru atugeraho, Bernard Byamungu nk'umusirikare wasinyiye kurwanira abaturage yemeye guhara ubuzima bwe kugira ngo ubwabeshi burokorwe, yamaze kuba yemera ko agiye kwizira ku mirongo imbere ku rugamba. Tayari rero biri official, akaba yamaze no kuhagera nyuma yuko hamaze imisi yaberamo urugamba. Uyu munsi rero ndakubwiza ukuri ko ahitwa Poezero uyu mugabo ariho yaserukiye, ariko ibintu bihabereye ni ishyano. Igisirikare cy'u Burundi cyahise hicirwamo n'umusirikare w'umurundi, ariko uwapfuye we yapfiriye mu bice bya Zamakobora, hanyuma uyu nguyu we yafashwe afatirwa hano n'umundi muri za Poezero. Poezero rero ari naho igisirikare cy'u Burundi cyahise gihamagara kivuga ko kibagomba abo basirikare bafashwe ndetse nabo bapfuye yuko bagomba gucyurwa bagatahuka iwabo. Hanyuma M23 irabibemerera, ariko irabibemerera yuko baza kubafata ngo bityo bakahita banabakura abasirikare babo, barabyemera nabo. Ariko mu gihe bari kuza burya ngo bazanye indege ifite amabombe yarije kurasa ivuga ati nimuza kuba muhari rwose turabarimburana. Bashakaga bese
kwivugana uyu mugabo Bernard Byamungu. Ariko amakuru meza nkuzaniye nuko batabigezeho, M23 isikumira kino gitero mbere yuko kigira gute ikibaho, mbere yuko baza kurasa kuri no mugabo wenda ngabe yahasiga ubuzima, bamwita General Bernard Byamungu. Uyu mugabo rero akaba ari umukomando cyangwa se ari ushinzwe gukomandinga urugamba hano muri bino bice bya Kivu y'Amajyepfo, cyane ko atari ubwa mbere anahageze, ndetse n'abasirikare b'Abarundi bigeze kumubikaho rimwe bavuga ngo yapfuye, ngo yiciwe ahitwa Nzibira, ariko icyo gihe cyari igihuha gikaze cyane. Ngira ngo abo twakomeje kujya tubana nakomeje kujya mbabwira uko byifashe ko babeshyaga ko uyu mugabo yapfuye kandi ari muzima cyane. Hanyuma rero abasirikare b'Abarundi batari bakeya kugeza amagingo aya ngaya bamaze kwasiga ubuzima ari benshi cyane hano mu bice bya Zampoezero cyangwa se muri Ropowe. Buriya Poezero bisobanuye Ropowe n'ubundi hano mu gihugu cy'u Rwanda niko tubivuga, cyangwa se hano mu ihuriro nyine ry'imihanda. Hagati aho niko nshobora kubivuga, ariko hariya mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Kongo hari nyine hitwa Poezero, niyo mpamvu natwe tuhora tuhavuga. Aha rero bakaba bahashakisha kubwisha abasirikare b'Abarundi, ntumbaze ngo bahari iki gusa, na gasozi kare strategique, na gace kare strategique gashobora kugufasha mu gukotorora ibindi bice mu gihe adu yaba agiye kukugaba ibitero cyangwa se ari bukugabe ibitero. Ariko kuba barakavuyemo nibyo byagaragaje itsinzwe yabo cyangwa se byagenwe gutsindwa kwabo. Aha ngaha rero M23 kwibikarimo nta kosa yakoze, ndetse igikorwa kizima bakoze, cyane ko byo bakora byose bavuga ko ari ukurengera abaturage. Hagati aho twihuse cyane tujye no mu yandi makuru aremeza neza cyane ko M23 hari ibindi bikorwa bidasanzwe yakoreye mu bice by'Imurenge. Aha ngaha ni mu Minembwe nta handi, nyuma yuko General Bernard Byamungu yaba yagize gute, yaba yahageze. Amakuru yemeza neza ko twirwaneho yahise igira icyo bita morale cyangwa se imbaraga, aho rero barwanye bano basore ku rwego rwo hejuru. Baba bati twe cyo tugora turagomba kurwana kugeza ku mwuka wacu wa nyuma, turengera ababyeyi bacu ndetse n'abarumuna bacu n'abakuru bacu n'abasogokuru n'abanyabukuru basanzwe batuye muri biriya bice n'ubundi byo Imurenge cyangwa se by'Imurenge nyine. Aho rero bakomeje kugenda baharanira gutsinda babarwanyi n'ubundi babatatse. Aha ngaha rero amakuru ahari nuko n'ubundi twirwaneho yahise igerageza kwataka Coalition, ariko biza kurangira bitagenze neza cyane kubera ko Coalition yahise ikinagira ikizwa n'amaguru, barahunga ku bwishi. Rero twirwaneho yabashije kurasamo abasirikare barenga 4 b'Abarundi gusa, abandi bose babashije kugera gute gucika. Gusa nubwo bimeze bityo ntabwo ibitero byahagaze kugeza n'aya masaha, haracyari kugenda humvikanamo amasasu ahantu henshi mu bice bigiye bitandukanye. Twimanukire gato tuvuye muri ibyo bice byaho ngaho te twigiraho bita hano près de Ruzizi. Ahanga ni mu kibaya cya Ruzizi, tubwire ko ahitwa Runingo operation zisasarambwe n'ubundi ziracyakomeje. Gahunda ni ya yindi n'utuyuyuzo ndetse n'icyo bita udushoka. Niba abasore banyadushoka bari kwikorera ama operation, abanga badatinya no kurwana nta mbunda bafite, aho kugira ngo bakoreshe intwaro bagakoresha amaboko yabo, harimo ibikoresho gakondo, imihoro, kuma, inyundo n'ibindi bigiye bitandukanye n'udushoka bakunda kudukoresha. Aba n'abakomando rero baba baratojwe n'intare za Sarambwe. Hano Prend de Ruzizi rero ntago byoroshye, ndetse no kurenga umuhanda waho nabyo biba ari intambara. So twihuse tubabwire ko M23 hari cyo yamaze kubibindikira cyangwa se ibikira hari n'ubundi muri bira bice muri bino bice n'umundi bya za Kingwengwe za Tema, hasanzwe n'undi hari ibirindiro bikuru by'inyeshyamba za M23. Gahunda rero ikaba ari ya yindi ari yo kugira gute, ari yo gutungura Coalition mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa byinshi bye za Sarambwe bikomeze bigire gute byigaragaze, ndetse umujyi wa Uvira babe bawigarurira vuba hangaha. Hagataho reka iyo nkuru duse n'abayica ku ruhande, hanyuma tubanze turebere hamwe ibijyanye na Fizi, aho rero M23 gushinzwa kongera kwica ndetse no kwivugana abandi basirikare batari bake, baba basirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare b'Abanyatanzania bigize akaraha kajyahe. Abangaba rero bakaba bapfuye mu gitero gikaze cyane M23 iherutse kugaba ahangaha neza aho bita Kajo ndetse n'ano Makobora. Hakaba haraguyemo abasirikare ngo batari bake cyane b'Abanyatanzania, ngo kandi icyo gitero kikaba cyarabayeho gitunguranye. Tubibutsa ko mu gihe nyine M23 iri kurwana n'abo basirikare b'Abanyatanzania nta cyaha ibikoze, kubera ko barahanganye kandi bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gahunda ni nyica nkwice, nuntanga ndakwica nawe ntangu nyice. Iyo niyo gahunda y'umusirikare ubundi yakubonye arakurasa nta kabuza ko kabazi ko nawe nta miyaga umuramutse umubonye wamushyirira amangara. Abasirikare b'Abatanzania bararekarama ko bagabwe igitero gitunguranye, M23 ikabicira abasirikare mu buryo bukomeye. Rero iyo mpamvu biyemeje gusubira inyuma ngo bakajya mu birometero byinshi kugira ngo
ngo bazabone uko bitegura urugamba ndetse bikostare nyine babashe kugira gute babashe kugaruka bafite imbaraga zihagije cyangwa se bafite swaga n'umuvuduko munini cyane wo ku rwego rwo hejuru wo kuba barwana nayo mu 23. So ntabwo byoroshye rero gira murabyumva. Hanyuma uyu munsi ejo nibwo M23 yapasingishije abandi basirikare batari bake basanga hafi 7,000 muri axe ya za Cyanzu. Ni Afande Sultan Makenga ndetse na Colonel Wiringoma bari bagiye gusoza icyo gikorwa ndetse no kusezerera aba basore bari bamaze igihe kinini cyane mu mahugurwa ya gisirikare. Kweza maginga yanga rero abakaba ari abasirikare bashyashya M23 yagize gute yakiriye. Ejo kandi nitangaza makuru M23 bazengurutse umujyi wa Goma bareba ibice birimo hano muri za Goma, za Ndosho, za Birere, za hano za Ropo BDGR, aho hagiye hakorwa ibikorwa bye bitandukanye bikorwe n'intare za Sarambwe. Kweza maginga yanga rero amakuru atugeraho akemeza neza ko nyine ibikorwa byinshi byakomeje kugenda bitungura amahanga M23 yakoze nyuma yuko ifashe no mujyi. Bavuga ko M23 ari guverinoma mu yindi, cyane ko ibikorwa bakora atari by'inyeshyamba ahubwo bakora ibikorwa n'undi bya guverinoma cyangwa se by'abandi bategetsi nyine, cyane ko bakora ibyo Kongo yananiwe. Songera ngo murubyumva, imihanda iri kubakwa, ibikorwa biri gukorwa, amazi ari gushyirwa mu bice byose byo mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma. Mbese muvuma ndetse n'ibindi bintu byose bimeze neza cyane. So reka mbashimire, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru. Mbibutsa ko nitwa Pacifique ahangari kuri Menya News TV. Ikintu ukora kikashimisha gusa no gukanda subscribe. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Bye bye.